Wakati mwingine Mungu anaweza kukukataza jambo fulani, sio kwa sababu ni baya, ila kawaida tu ni zuri, lakini anakukataza kwa sababu anataka utii. Yaani wewe utii kila anachokisema. Mungu anaweza kukataza usiende kwa watu fulani, usijiunge na kampuni fulani, achana na kampani ya mtu yule, usiende kwa yule mtu, usimkubalie. Mungu anakuwa na maana yake, anaona nini kitatokea mbele. Lakini sisi kwa sababu tu ya tamaa na kuvutiwa na mambo ya mwili, macho, unang'ang'aniza, unakitaka kitu, unamtaka mtu fulani, unajikuta unaenda kwake, unaingia kwenye kuangukia pua. Mungu anataka utii. Tujifunze kumtii Mungu kwa sababu anapokataza jambo fulani, yeye anajua nini kitatokea mbele. Mwangalie mke wa Lutu kilichomtokea. Soma kitabu cha Mwanzo 19:26 utaelewa kile ambacho naongelea. Watumishi wa Mungu, tujifunze kutii Mungu. Tii kile ambacho Mungu anasema, naye utapata baraka. Amen.